Sanibonani bafunze emakhaya. Ngiyethemba niyaphila nonke. Nalamhla ehlelweni solo unaye Hazel kulolwimi lwesiSwati. Sitawubuka lamhla kubhalwa kwencwadi. Inhlobo incwadi esitibhalako ke siyesibhale incwadi nangabe sifuna kubhalela abangani bethu nobe sifuna kubhalela abantu labaphethe sifuna imisebenzi sibhala incwadi. Ungaya kumngani wakho umvakashele kepha lesinye isikhathi ukhanze ukuthi ukhashane kawukhona ukuya lapha khona kukhombisa ukuthi uyamkhumbula uyambhalela. Kanti ke nemisebenzi ungaya ngetinyawo uhambe uyawufuna uhamba ungconcotha ukhuluma nabo kepha lesinye isikhathi ngesikhathi lesinyenti nasifuna umsebenzi siyesibhale incwadi. Lamhla ke mfundisi sitawubuka kubhalwa kwencwadi yemisebenzi. Incwadi yemisebenzi kubhalwa kwaleti incwadi letimbili mfundisi kakufanani. Kwehlukile kubhala incwadi yebungani nekubhala incwadi yemisebenzi. Sitawuqale ke sibuke sekuthi kwekucala nje nawubhala incwadi yemisebenzi inemakheli lamabili. Incwadi yemisebenzi mfundisi inemakheli lamabili. Likheli lekucala liba ngasesandleni sakho sekudla. Lapha etulu uqala etulu nawubhala ubhala likheli lakho ngasesandleni sakho sekudla. Asesibuke ke nasi sibonelo selikheli. Dibane Primary School, PO Box 114, Lavumisa. Nangabe ke mfundzi lencwadi yakho iyaphuma la kaNgwane iya kulelinye live. Kumcoka kwekuthi ulifake igama lalelive lakho. Shothi ngeke usagcina ngekuthi Dibane Primary School, PO Box 114, Lavumisa. Sewutawufaka na Swaziland. Ngoba phela lencwadi iya kulelinye live Swaziland. Sendela ukuthi lencwadi yethu ingedulahleka le kufuna ke sifake konke kulelikheli. Dibane Primary School, PO Box 114, Lavumisa, Swaziland. Siyalifaka leligama lalelive kumcoka lokho ikakhulu nangabe lencwadi yakho iyaphuma eveni lakithi la kaNgwane iya eSouth Africa noma iye eMozambique noma iye eLesotho. Kunciphisa kwekuthi lencwadi lahleke ufuna ubhale lokuthi ichamuka ungagcini ngalavumisa kuphela ubhale uthi Swaziland. Kukabili ke mfundzi na ubhala likheli kungaba kwekuthi uyabhala Dibane Primary School, PO Box 117, Lavumisa, Swaziland. Lo Lavumisa ungamblocker. Lo Lavumisa ungambhala ngetinhlavu letinkhulu. Kuba kumfundzi ukuthi ufundziswe ini esikolweni ungambhala ngetinhlavu letinkhulu nalo Swaziland. Ngibekise bese sithi Dibane Primary School, PO Box 114, Lavumisa bese simbhala ngetinhlavu letinkhulu na Swaziland simbhale ngetinhlavu letinkhulu kanje. Kuyashiyana mfundzi na ubhala likheli ungasebenzisa letinhlavu letinkhulu lapho kuphuma kulale libhokisi khona Lavumisa na Swaziland. Kepha ke lesinye isikhathi ungede wakwenda lokho wende nje lo ukuthi Lavumisa utamcala ngafeleba na Swaziland umcale ngafeleba. Kepha ke labanye bafundzi baye bambhale Lavumisa ngetinhlavu letinkhulu kuye ngeke ufundziswe ini. Kepha nje kuko konke lokhu lesesikushido kwemukelekile na ubhala likheli. Lokumcoka ke mfundzi kwekuthi na ubhala likheli lakho kumcoka lokuthi liconze kahle lingajeki. Lesinye isikhathi ke kubafundzi ke kube likhuni lokuthi baliconzise kahle likheli labo. Ngingakuthi ke msifundzi nangabe unenkinga yebulikhuni bekuconzisa likheli lakho ungalithatha leliphepha lakho leli lobhalela kulo ulende uhlanganise kabili emkhathini lilingane ngapha nangapha bese la emkhathini uyagcinzetela ngala uyalithatha leliphepha lakho uligoce ulende tincenye letimbili letilinganako bese la emkhathini uyagcinzetela la utawubhala khona lelikheli. Nase ulivula ke leliphepha lakho litawube seselinika nangumuca nangu lo ungawusebenzisa mfundzi ukuthi uqale khona kubhala likheli lakho kuze kuthi phela likheli lakho litawuconza kahle lingajeki nobeke lingagwegwi.
Usolibhalile ke mfundzi likheli lakho lokulandzelako solosibhala incwadi yemsebenti lokulandzelako kufuna ukuthi ubhale lusuku lolusuku lobhale ngalo lencwadi wenca umuca bese ubhala lusuku lolubhale ngalo lencwadi lamhla ke tingaphi mfundzi sitawubekisa sithi lamuhla senca umuca la kwehlukanisa likheli nelisuku ushiya umuca mfundzi bese ke soyabhala ke sithi ke lamhla dingu 13 sitawubhala sithi 13 inyanga Kholwane 13 Kholwane 2015 sibhala lusuku lobhale ngalo lencwadi yakho uqale wabhala likheli lakho ngasesandleni sakho sekudla waphindze nyalo ke sobhala wenca umuca la emkhatsini ubhala lusuku lobhale ngalo lencwadi ulibhala njengoba phela silibhala lusuku na ubhala Siswati 13 Kholwane 2015 siqhubeke ke mfundzi ngoba sithi unawubhala incwadi yemsebenti emakheli lowabhalako aba mabili sithi likheli loqala ngalo likheli lakho lelibanga sesandleni sakho sekudla uqala letulo asilicali lelikheli emkhatsini Dibane Primary School PO Box 114 Lavumisa Swaziland sabe sesenca umuca ke mfundzi ngoba phela sifuna kulehlukanisa likheli lethu ngoba nyalo sifuna kwehlukanisa likheli lethu ngoba nyalo sifuna kubhala lusuku salibhala usuku sawenca umuca sabhala lusuku 13 Kholwane 2015 ukhumbule ke mfundzi ukuthi Kholwane ligama lenyanga so now Kholwane ligama lenyanga now ulibhala uqalisa ngafeleba yalo ke mfundzi sesitawubuka likheli lesibili ke lona liba ngasesandleni sakho senqele likheli lesibili nawubhala incwadi yemsebenti liba ngasesandleni sakho senqele lelo kheli lelo ke mfundzi likheli lalona lombhalelako likheli leliba ngasesandleni sakho senqele likheli lalona lombhalelako sithiteke lamhla incwadi yethu lesibhalako yemsebenti sitawube sicela umsebenti nasicela ke umsebenti noma ngabe ngucela esitolo noma ngabe ngucela enkaphaneni ngede ngachamu kanje sengithi buy and save supermarket cha ngoba phela le buy and save kunebaphathi bakhona ngidawubhala ngithi mphathi sitolo wenca umuca emva kwelisuku bese kuthi esandleni sakho sekunxele ubhala likheli lalona lombhalelako sithi ngeke ke mfundzi bese sewuchamuka nje sothi buy and save supermarket noma sothi pick and pay cha ngoba phela lencwadi ngeke izemukelwe ngilesitolo kepha kutawufuna ukuthi iye kubaphathi ngakho ke mfundzi sitawuqale sithi mphathi sitolo sitawuthi mphathi sitolo phela le ebuy and save kunalaba phethe lencwadi lena sithi desibhalela baphathi ndawuthi mphathi sitolo sengikhani ke ndawuchubeka ngithi buy and save supermarket kuyelana nekuthi ngibhalela kuphi buy and save supermarket PO Box 41 Manzini ungambuyisela Swaziland kuye ngawe besibhala ke mfundzi solo sibhala incwadi yemsebenti sithi inemakheli lamabili nyalo besibuka likheli lesibili lesilibhala ukuthi silibhala ngasesandleni sethu sekunxele silibhale ngasesandleni sethu sekunxele naloku umcukathi silicondzise kahle siqala emgceni nasibhala mphathi sitolo buy and save supermarket PO Box 41 Manzini ulibhala kahle nalo nyalo ke mfundzi sitawuchubeka nayo incwadi yemsebenti sibuke ukuthi sengilibhalile ke likheli lami yini lelandzelako nasengilibhalile ke mfundzi likheli lami ngiyachubeka ngibhala sibingelelo nase ulibhalile likheli lakho ke mfundzi weca umuca bese ubhala sibingelelo
ngiloku ubhala uthi mnumzane weca umuca. Nase ngilibhalile likheli lami lesibili ke mfundzi la lona lengimbhalelako umphathi bese sengenca umuca sengibhala sibingelelo sethu sitawuthi mnumzane. Noma ngabe uyamati ke lo mphathi waleso sitolo noma loyo mphathi waleyo ngaphani, ngede nje wachamuka sombita ngeligama noma ngabe sihlobo sakho, ungede wakhombisa kule ncwadi yemsebenzi ukuthi sihlobo sakho, uvele nje ubhale uthi mnumzane nobe ngosatani. Mnumzane nobe ngosatani sithi ke mfundzi noma ngabe uyamati lo mnikati wale ngaphani awumbiti ngeligama futhi kawukhombisi naloyo ukuthi unebuhlobo naye, ungabhala uthi mnumzane. Ungabhala uthi mnumzane nangabe uyamati ukuthi loyo muntu lophethe ungibabe. Ungabhala uthi nkosatane nangabe uyamati ukuthi ungimake. Kepha nje ke kube kahle ukuthi ukubhale kokubili uthi mnumzane nobe nkosatane. Bese uyachubeka futhi wenca lomunye umuca mfundzi. Nyalo ke kubhala kwethu sesicala ngasesandleni senxele emgceni lesiniketwe wona. Sesisibhalile sibingelelo sethu mnumzane. Lebese sekuyalandzela ke mfundzi lesitawukubhala manje sesengce umuca sitawubhala lokuthiwa sihloko musho. Sitawubhala sihloko musho. Yini ke sihloko musho? Sihloko musho ngilo musho nje lo ubhalako lapha lo chazako lokwekuthi le ncwadi yakho ikhuluma ngani. Sihloko musho ngile musho lo ubhalako mfundzi lapha ekucaleni, usihloko ngona usicondzisa kwekuthi le ncwadi yakho le ikhuluma ngani. Utabe ucela umsebenzi ke la. Na ucela umsebenzi ungasho ukuthi sicelo semsebenzi. Ufuna umsebenzi wekupheka, semsebenzi wekupheka. Sicelo semsebenzi wekupheka. Umsebenzi wekupheka. Sicelo shothi le ncwadi yakho ikhuluma ngesicelo semsebenzi wekupheka. Uyasibhala kahle isihloko sakho, usicala emgceni bese uyasidwebela. Bese lesihloko sakho uyasidwebela kahle ngerula yakho. Sicelo semsebenzi wekupheka. Kanti lo munye angasho athi kucela umsebenzi wekupheka. Kutawelana nekuthena ubone ukuthi isihloko sakho usibeke kanjani. Lamhla sitawuthi sicelo semsebenzi wekupheka. Usicala emgceni loniketwe wona mfundzi ngasesandleni sakho sekunxele. Wendelani ke mfundzi usucala ekucaleni. Wendela silesihloko sakho sitonela kahle. Ngoba phela takwendeka lo munye asicala emkhathini lesicelo athi uyacondzanisa ngasakhona khanze kusese siyawenca umuca sesicala umuca wesibili. Ngaso sonke isikhathi kumcoka kwekuthi lesicelo sakho usicale emgceni lo ngasesandleni sakho sekunxele kuze sitonela kahle lesicelo lesihloko sakho sibonakala. Usibhala kahle sicelo semsebenzi wekupheka uyasidwebela. Lesi ke mfundzi sithi sihloko musho. Le ncwadi yethu ikhuluma ngesicelo semsebenzi wekupheka. Labanye ke mfundzi kuyange ukuthi ukhethe kuphi, kepha labanye bona baye bathi nababhala lesihloko sabo basibhale ngetinhlavu letinkulu kanje. Usibhala ngetinhlavu, ungasibhala kanje usidwebele, kanzi ungasibhala futhi ngetinhlavu letinkulu kanje. Sicelo semsebenzi wekupheka. Sicelo semsebenzi wekupheka. Sithithe ungasibhala lesihloko sakho njengoba sesendile ekucaleni, kanti ungasibhala ngetinhlavu letinkulu njengoba sengisendile sicelo semsebenzi wekupheka. Yini lela lenta ukuthi usidwebeleke isihloko sakho nobe usibhale ngetinhlavu letinkulu? Wendela kwekuthi phela sitosheshe sibonakale, tosheshe kubonakale nasebatihlela letincwadi tabo kuthi lena ke incwadi ikhuluma ngani. Usibhala ngetinhlavu letinkulu sitobonakala kahle sitogcama. Phindze ke mfundzi futhi kuyo incwadi yemsebenzi sosibhalile isihloko musho sakho nasi seweca umuca futhi. Yalo ke naseweca umuca utawubhala singeniso sendzaba yakho.
So usibhalile isihloko msho sakho, nyalo lokutawulandzela ukuthi ubhale singeniso salencwadzi yakho. Singeniso ngisona ke sisethulela mfundzi kwekuthi lencwadzi ikhuluma ngani. Singeniso siveta kwekuthi lencwadzi ikhuluma ngani. Sitawubekisa nawubhala singeniso sakho. Ngicela umsebenzi wekupheka lapho esitolo sakho. Nawubhala incwadi yemsebenzi mfundzi uvele nje uconze ngco kuloku lofuna kukusho. Awubi ubingelela ubavusela ukhumbule phela ukuthi lapha ubhalela abantu longabati bangamangala nje nase uteka inganekwane takho sobavusela ubashela sinawe uyaphila. Cha, lokhu ubhalele incwadi kuyakhombisa nje ukuthi uyaphila. Uvele uconze ngco endzabeni awugeki. Cela umsebenzi wekupheka lapho esitolo sakho. Socedzile uconza nje incwadi yemsebenzi awulibali kugega emaguma udeka tindzaba letinyenti uconza ngco kuloku lofuna kukusho. Ngicela umsebenzi wekupheka lapho esitolo sakho ufaka ngci ekugcineni. So weca lomunye ke umuca mlaleli nobe weca lomunye umuca ke mfundzi. So usibhalile singeniso sakho weca umuca sesingena emtimbeni wendzaba wencwadi. So ushilo ucela umsebenzi nyalo sekufuna ke ukuthi ubhale umtimba wendzaba. Yini ke lo mtimba wendzaba? Umtimba wendzaba ke mfundzi yingcikithi. Incwadi umtimba walencwadi ke mfundzi ngiyona ngcikithi yalencwadi yakho. Ngilapho ulandza khona kabanti ngalesicelo sakho. Kumbe singete sakubhala ke konke. Kepha nje sitawuniketana kwekuthi nawubhala umtimba wendzaba. Ngilapho ulandza khona emtimbeni wendzaba yakho mfundzi ngiyona ngcikithi yakho yalencwadi. Ngilapho ke sewutilandza khona utisho nawe usho nangalesicelo sakho semsebenzi. Ngeke ke lo mtimba wendzaba mfundzi siubhale kepha nje sitawuhlela nje sikhombise kwekuthi yini lebhekekile lefuna kwekuthi uyifake nawubhala incwadi yemsebenzi. Nangabe uyinvombatane uyasho uthi wena uyinvombatane. Nangabe ungumfana ungasho futhi uthi wena ungumfana. Utisho bulili bakho uze phela lo mfati okwati ukuthi ukhuluma nenvombatane nobe ukhuluma nemfana. Kwesibili lo ngakufaka kulo mtimba wendzaba umnyaka wakho ubhala budzala bakho. Nasikhuluma ngebudzala ke mfundzi sisho kwekuthi kufuneka ubhale iminyaka unami ngaphi iminyaka umdzala kangakanani. Sibuka mfundzi umtimba wencwadi yemsebenzi kwekuthi tintfo letimcoka lekumele ukuthi ungatishiyi nawubhala lencwadi yemsebenzi. Bulili uyasho bulili bakho. Bulili kusho ukuthi ngumfana nobe uyinvombatane. Kanzi kwesibili sithite uyabusho budzala bakho ukuthi umdzala kangakanani lekusho ukuthi iminyaka yakho mingaphi. Kanzi khona lapho futhi ungangeta mfundzi ukhulume ngebuve bakho ukuthi uliswati nobe usivesini. Nangabe uliswati uyasho uthi uliswati. Nangabe uliswati mfundzi uyasho ukuthi uliswati. Kepha ke sithite encwadzini yemsebenzi awulibali khuluma tindzaba letinyenti. Lokulandzelako lokumele ukusho lapha ufuna ukhulume ngekufundza kwakho. Ungumuntu lofundze kangakanani kumcoka lokho ikakhulu kuleti khastanyalo mfundzi lapho khona abantu bafundzile. Ngiyakhutsata nje nawe umfundzi kwekuthi uyomele imfundo ngoba la ngaphandle siphila event abantu labafundzile. Nawubhala ke incwadi yemsebenzi kumcoka kwekuthi uchaze kwekuthi ufunde kangakanani. Ukhuluma liciniso ke mfundzi awubese sowufaka tintfo longenato ngoba phela basetakubita labantu
bakubitele inkulumo ngcociswano bataye basebenzisana lencwadi yakho lowabathumelela yona. Nangabe ke utawukhuluma emanga kutaba nenkinga nase ule kumkhulumo ngcociswano ngoba utasuka ukhulume lo ngakushongo lapha encwadini uvele nje ukhulume iqiniso ngoba iqiniso linye futhi iqiniso kalishintsha kanti emanga amaningi anjalo nje agucugucuka kumcoka nje sinangabe ugcine ebangeni lesikhombisa uyasho ukuthi ugcine ebangeni lesikhombisa. Mina ke ngikhuthata kuthwena ngoba usesemncane lapha ekhaya ufunze khona utawuthi na ubhala ngalokufunza kwakho avele nemcashi abone ukuthi ufanele ukuthi athathe wena. Sithi ke ubhala ngekufunza kwakho ukuthi ufunze kangakanani asiwakhuluma emanga sikhuluma liqiniso. Lokunye longakufaka la nangabe futhi kulokufunza kwakho mfundzi kumcoka ukuthi ufake tintfo lotifundzile letihambelana nalomsebenzi lowucelako. Ungathi nje wena ufundzile kufuna bese sekuba khona nalokuye lokushoko lokufundzile lokuhambelana nalomsebenzi lekutawukwenda phela mfundzi kwekuthi abone umcashi ukuthi vele akakuthathi. Nje ngingabekisa nangabe ucela umsebenzi wekupheka ufuna utichaze usho lokuthi ukufundzele nekupheka unaso certificate sakho. Cela umsebenzi la ufuna ungawafihli emakhono lonawo ufuna usho njengalapha nje ke mfundzi sikhuluma ngesicela umsebenzi esitolo sifuna kuyawupheka sesishilo ukuthi ufundzile sithi ukhuluma iqiniso kepha kumcoka kulokufunza kwakho ukuthi usho nalokuthi ukufundzele lokhu lokuhambelana nalomsebenzi lowucelako nje sabekisa sathi ngoba wena ufuna kuyopheka ungasho ukuthi ukufundzele kupheka unaso certificate ungasho futhi la encwadini yakho ukuthi le certificate sakho lothi unaso sekupheka wasithola kuphi nobeke wafunza kusiphi isikolo. Lokunye lokulandzelako ke mfundzi lo ngakufaka emtimbeni walendzaba ngemakhono lonawo uyawufundzela kupheka ufuna kuyosebenta kupheka ungasho nje likhono lonalo ngoba phela wendela silo umuntu waNkulunkulu akuthathe ungasho ukuthi unalo likhono uyakwati kupheka kudla lokumnanzi kuze kusatobona phela ukuthi ufanelekile vele ukuthi ungathathwa kulomsebenzi. Kulamanye emakhono lonawo ungalishiyi likhono lekupheka ngoba phela sicela umsebenzi wekupheka. Okay, sithe sikhulume ngemakhono nangabe futhi unalo lwati lomsebenzi uke wawenda ungabhala ngelwati lonalo uyasho lwati lonalo macondzana nalomsebenzi nangabe unalo lwati ngalomsebenzi kumbe uke wakwenda ngaphambilini lokupheka ungakusho naloko ukuthi uke wasebenta kupheka usho lapho wakusebenta khona. Lokho ke kuyasida lokuthi ube nalo lwati lomsebenzi kuze batobona sichavele ngobahluphe baye badzinga isikhathi sekubafundisa umsebenzi sebavele bacasha umuntu lowadiko lomsebenzi lonalo nelwati lwakhona lonalo lwati lwawo bakuthathe. Sibuka umtimba wendzaba ke mfundzi sithi umtimba wendzaba kumcoka kwekuthi sibesibuka tintfo lekumele kwekuthi ungatishile ufuna ukuthi uyifake ngoba phela umtimba wendzaba ngiyona ngcikithi lapho ulandza khona kabanti ngawe nangalomsebenzi. Sithi kumcoka ukuthi utisho ubulili bakho ukuthi uyintombatane nobe ungumfana phindze futhi usho ubudzala bakho ukuthi umdzala kangakanani. Nangabe ngumsebenzi lovele ephepheni basho kwekuthi bafuna abantu abaneminyaka lengaka ufuna ube nesiciniseko ke mfundisi ukuthi leminyaka loyishoko ihambelana naloku labakushilo lephepheni lapho bakhiphe khona leso sikhangiso semsebenzi. Bese usho ubuve bakho ukuthi usivesini nangabe uliswati uyasho ukuthi uliswati. Saphinze sathi mfundisi kumcoka ukuthi usho ukuthi ufunze kangakanani kufunza kwakho. Nangabe ufunze wasicedza isikolo uyasho ukuthi usicedzile isikolo. Nangabe ungakasicedzi isikolo usho lapho wagcina khona ungabe sese uyaphosisa ukhuluma info lengisiyo
liciniso ngoba kutabe sekukunika inkinga kusasa ukhanze ukuthi sekuyakonela noma ngabe lo msebenzi bebafuna ukukunika ukhuluma nje liciniso usho ukuthi wagcina kuphi esikolweni lokunye ke lokumcoka kulokufunza kusho ukuthi lo msebenzi lo ucelako ufundzele yini umcoka ke lokho ukuthi ufundzele yini lo msebenzi uyachaza ukuthi ufundzele ungasho nalokuthi ufundzele kusiphi isikole awunasiphi isitifiketi kuze batobona vele ukuthi cha lo muntu lo ufanelekile ukuthi awuthole lo msebenzi anikwe lo msebenzi mineke mfundisi ngitsite engikhuthata wena ukuthi ufunze vele uze ukokotse ngoba la ngaphandle siphila even lebantu labafundzile na utawufunza kancane utawuba kuningi lokunzinza kanti na utawufunza utimisele ufake amandla ekufundzeni kwakho emathuba emisebenzi emathuba ekuthola umsebenzi abasedulo saphinze sathi ke mfundzi lokunye lokumele ukufake ngemakhono lonawo uyawasho emakhono lonawo sathi ke kulamakhono lonawo ufuna ucaphele ukuthi wena ucela umsebenzi wani kulinye lalamakhono lonawo ufuna kube ngileli lelihambelana nalomsebenzi lothide uyawucela ngabekisa ngathi nangabe ucela umsebenzi wekupheka shano phela ukuthi unalo likhono lekupheka upheka kudla lokumnanzi kakhulu sabe sesibuka ukuthi ungashiyi lwadi lonalo ngalo msebenzi kumbe ke nangalokunye nje lokubona kwekuthi wena kuyahambelana nalomsebenzi sabekisa sathi nangabe wakusebenza kupheka ngaphambilini shano kuvede ukuthi uke wasebenza kulenye indzawo bewupheka nakhona lokunye ke mfundile kufuna ukuthi ungakushiyi la ncwadi kule ncwadi yakho ngilokwe ukuthi phela utisho kulomuntu ukuthi wena umuntu lo sebenza ngekutimisela hayi awulandzelelwa emsebentini wakho umuntu lo sebenza ngekutimisela awulandzelelwa emsebentini wakho uyawati umsebenzi nesikhathi futhi uyasigcina ngoba phela emsebentini abathanzi ukuthi bacashe abantu labatawufuna ukuthi balandzelelwe ngaso sonke isikhathi abantu labatawufuna ukuthi batawufuna sale sebafuna ukuthi bangakuphi ngoba sebawudojile umsebenzi uvele uvete mfundisi ukuthi cha wena umuntu lo kahle lotimisela ko umsebenzi emsebentini wakho usebenza ngaphandle kwekulandzelelwa cishe ngiloko mfundisi lebe sikubuka emtimbeni wendzaba sithe ingcikitsi lapho ulandza khona kabandi nyalo ke sesitawuchubeka ke sichubekele embili siushiye umtimba sesiubhalile sengce umuca khona le esandleni sakho sencele loniketwe sona uyabhala ubhale siphetho sendzaba yakho siphetho sendzaba yakho siphetho sencwadi yakho siphetho esiphethweni mfundisi njengoba ucela umsebenzi ungabe sesewuyasho sowuphetha uthi siphetho sencwadi yakho bowucela ekucaleni sithe uyacela nase uphetha ungasho ukuthi ngingajabula kakhulu uma sicelo sami singemukeleka nobeke ngingabonga kakhulu uma sicelo sami singemukeleka bese sowuphethile ke indzaba yakho kanjalo shot esiphethweni sakho mfundisi uyayisonga ngilapho sowusonga khona ke lencwadi yakho ekucaleni bewucela umsebenzi emtimbeni wendzaba yakho bowudisho wadisho wakusho konke macondzana nalokucela kwakho umsebenzi sewuphetha ke soyasonga uthi ngingajabula kakhulu uma sicelo sami singemukeleka sesiphethile indzaba yethu sesiphethile incwadi yethu okay nyalo ke mfundisi sekumele ukuthi sibhale sivaleliso ngilapho sokuvalelisa khona sesiphethile incwadi yethu manje ke sekumele ukuthi sivalelise na uvalelisa ke encwadini yemsebenzi kakufanani nasencwadini yebungani encwadini yemsebenzi ngaso sonke isikhathi siyadithoba uyabhala nje la uthi ngimi lotithobako kunesikhala ngimi lotithobako wengce umuca mfundzi bese ubhala ligama lakho nesibongo
Ngimi lotitfobako tenanile dube. Ngimi lotitfobako wengce sikhala, wengce umuca, bese ubhala ligama lakho nesibongo. Bese uyabuya ke mfundzi la ushiye khona sikhala. La ushiye khona umuca sekumele kwekuthi usayine. La ushiye khona umuca uyasayina. Ngimi lotitfobako uyasayina, ubhala ligama lakho nesibongo. Kugcizelela ke mfundzi kulesivaleli sokuthi nawuvalelisa ke mfundzi encwadzini yemsebenti kugcizelela ngasho kwekuthi incwadzi yemsebenti awuveli nje uthi ngimi ubhale igama lakho kuphela, kepha uyabhala uthi ngimi lotitfobako, ubhale igama lakho nesibongo sakho. Kumcoka lokho. Lokumcoka kakhulu ke kwekuthi kulomuca lona lesebesiushiyile usayine. Incwadzi yemsebenti mfundzi siyayisayina. Siyasayina, awushinje kulenga uyayisayina lapho lokusho ukuthi uyatibophelela vele kuthi nguwe lona lobhale lencwadzi. Kunebungoti ke mfundzi bese nawe akayisayini lencwadzi yakho le ngeke baze bayithathe, ngendeka bayithathe bayibale kanye naletinye tibi letikhona kuleso sitolo noma kuleyo ngaphani lapho ucele khona umsebenti. Kumcoka kakhulu mfundzi kwekuthi nawubhala encwadzi yakho yemsebenti uyisayine, ubhale ligama lakho nesibongo sakho. Besibuka kubhalwa kwencwadzi mfundzi, incwadzi yemsebenti. Sitsite incwadzi yemsebenti inemakheli lamabili. Likheli lekucala lolibhalako, likheli letfolakala ngasesandleni, ulibhala esandleni sakho sekudla. Ucala lapha etulu, awucala emkhatsini. Ngasesandleni sakho sekudla. Sabekisa sathi Tibane Primary School, PO Box 114, Lavumisa, Swaziland. Sitsite kumcoka ukuthi umfake Swaziland, umbhale Swaziland kuleli kheli lakho, wendela ukuthi nangabe lencwadzi yakho iphumela ngaphandle kwelive ingetulahleka. Bese wenca umuca, ubhala lusuku, salibhala lusuku 13/1/2015. Konke lokhu lelikheli lakho nelisuku ukubhala ngasesandleni sakho sekudla. Sabe sesiyachubeka ke mfundzi, sabuka likheli lesibili, sathi likheli lesibili lona ulibhala ngasesandleni sakho sekunxele. Uyasho uthi mphathi sitolo, ngoba phela nasibhala encwadzini yemsebenti vele suke sibhalela abaphathi. Mphathi sitolo, buy and serve, supermarket, PO Box 41, Manzini. Phindze futhi likheli lethu lesibili sowephindze futhi wecala omunye umuca ubhala sibingelelo. Sathi ke uma ubingelela la noma ngabe lo muntu lobhala lophethe leyo ngaphani leyo yamati awumbiti ngeligama futhi kawukhombisi ubuhlobo bakho naye, uvele nje uthi nawe mnumzane nobe nkosatana. Bakhona ke labanye abafundi lokhanza bese bathi nkosa, bathi labanye nkosikazi. Cha, akushiwo njalo na ubhala incwadzi yemsebenti uthi mnumzane nobe nkosatana. Bese sewenca umuca emva kwesibingelelo wenca umuca ubhale sihloko musho ngona musho usitshela kabanti ukuthi lencwadzi ikhuluma ngani. Sitsite ke mfundzi kukabili ke lapho na ubhala sihloko musho kungaba kwekuthi lesihloko musho sakho usibhala ngetinhlavu letinkulu. Lokhu usibhala ngetinhlavu letinkulu wendela sisitosheshe sibonakale sitogcama. Sathi ke nangabe awukasibhali ngetinhlavu letinkulu kumcoka silesihloko sakho usibhale nje bese uyadwebela. Lokudwebela nako kuyasita ukuthi lesihloko musho sakho sitogcama. Sabe sesithi ke emva kokubhala sihloko musho wenca lomunye umuca futhi sowungena esingenisweni nyalo, sowungenisa indzaba yakho esingenisweni uvele nje uzivedele ukuthi lendzaba yakho ikhuluma ngani. Awuvuseli ke encwadzini yemsebenti sishilo mfundzi sathi awuvuseli ngoba phela labantu baphathi futhi nje kawubati.
sathi uvele nje uconze ngco kuloko lofuna kukusho njengalapha sicela umsebenzi ngeke uthi ube soluthi ninjani baphathi nami ngiyaphila cha anatani nihlanganiswe nje nginasicelo sakho uvela uconze ngco uthi ngicela umsebenzi usho ukuthi lo msebenzi lo ucelako 1 akusiko kahle ke mfundisi kubhala incwadi uthi ngicela umsebenzi noma nje ngabe 1 ngathi awusuke bakunike lo ungawufuni mbamba so uvele uconze nje ngco ukuthi wena ufuna umsebenzi 1 lapha ke thina besicela umsebenzi wekupheka uvele nje uthi ngicela umsebenzi wekupheka lapho esitolo sakho encwadini yemsebenzi siconza nje ngco kuloku lesifuna kukusho bese ke mfundisi weca umuca lo wecako emva kwesingeniso ubhala umtimba sithi umtimba wencwadi yakho ngiyona ngcikithi ngilapho ulanza khona kabanti ngawe nangalomsebenzi lo ucelako ingcikithi sathi ke kungcikithi noba ke emtimbeni wendzaba yakho ngilapho uthi chaza khona nawe phela ngoba kuze kuthi lo muntu locela umsebenzi adokwati uchaza bulili bakho usho ukuthi bulili bakho kusho ukuthi intombatane nobe ngumfana budzala bakho nami ngaphi iminyaka buve bakho liswati yini ukhulume nangekufunza kwakho ukuthi ufunze kangakanani usho futhi phela nangabe lo msebenzi lo ucela kufunzele ngilapho usho khona ukuthi lo msebenzi lo ucela ko ufunzele usho futhi nemakhono lonawo emakhono lanawo kumecoka ukuthi emakhono lonawo kube ngilata uhambisana nalo msebenzi nelwati lonalo ngalomsebenzi nalo lumcoka kunenge mfundisi lo ngakusho la kepha nje lamhla sithetheka sikhethe lokho ungasho nalokuthi lo msebenzi ufunelani ngesha nje kulokufuna kwakho umsebenzi awuveli uthi ngicela lo msebenzi nje ngoba ngifuna imali cha kungendeka lokuthi baphathi kungabajabulisi lokuthi wena ufuna kubo nje ngoba ufuna imali uyahlupha umuntu otawucela umsebenzi afuna imali ngoba angeke anakekele lo msebenzi kahle yena lata ubamcoka ngako ukuthi egcineni utawuthola imali noma ngabe siyayifuna ke imali mfundisi kepha nasibhala akasisho ukuthi sifuna imali ungamane nje usho ukuthi kupheka uyakuthanda usho lamakhono akho lonawo nangabe futhi lo msebenzi ufunzele usho ukuthi ufunzele ufuna lo msebenzi ubona singabendela kahle kakhulu ngoba unelwadi nawo asiliveti le mali silibeke embili noma ngabe siyayifuna nasicela umsebenzi sitheke uyalisho lwadi kulokunye lo ngakusho mfundisi lokumcoka lesingakakubhali kumbe phasi inkolo yakho kumcoka ukuthi lawo ufuna khona umsebenzi bakwadi ukuthi wena inkolo yakho ngiyiphi utisho nangabe ulandzela inkolo yemadlodi ngilapho ungafaka khona ukuthi wena vele ulandzela labanye bemaswati labakholelwa emadlodini nangabe ungile inkolo yemabhahayi usho ukuthi ulibhahayi kumcoka ukuthi emsebenzini wakho bakwadi ukuthi ungiphi ukuyiphi inkolo sesicedzile ke ngemtimba wendzaba yakho sabe sesibuka siphetho sendzaba yakho sithethe esiphethweni ngilapho usonga khona konke lokhu labe solo ukhuluma ngake emtimbeni usonga lapho esiphethweni sendzaba yakho mfundisi ngilapho usonga khona kusukela ekucaleni esingenisweni kuye emtimbeni naso ufika la uphetha khona soyasonga bengicela umsebenzi sengidichazile sengiphetha ngasho ukuthi ngingajabula kakhulu uma sicelo sami singemukeleka nobeke uma sicelo sami singaphumelela emva kwebhala siphetho ke mfundisi so weca umuca bese ubhala sivaleliso ke nakhona la esivalelisweni awubhalisi noma kanjani awubhali nje ngazo usibhalela umngane wakho kepha uyadithoba incwadzini emsebenzi mfundisi yadithoba isikhathi lesinyenti kungako nje noma sesivalelisa siye sithi ngimi lotitfobako ubhale ligama lakho nesibongo sakho kumcoka kokubili igama lakho nesibongo sakho sithiteke utawuthi ngimi lotitfobako wece umuca ubhale igama lakho nesibongo bese uyabuyela kulomuca lo wecile so uyasayina
Kumcoka kakhulu ke mfundzi ukuthi nawubhala incwadi yemsebenti bese uyasayina kusho ukuthi uyadibophelela vele ukuthi lencwadi ibhalwe nguwe. Uyasayina ngimi lotitfobako Tenanile Dube lapha la ushiye khona sikhala ubuyele emuva ufike usayine. Kumcoka kusayina mfundzi ngoba nangabe lencwadi yakho ungakayisayini le la uyisa khona bangahle bangayinaki bayibeke eceleni nobe bayibale njengaletinye tibi labanato la endlini. Kumcoka ukuthi incwadi siyisayine. Sitawuchubeka ke mfundzi sibuke lokunye lokubalekile nasibhala incwadi yemsebenti. Lokunye lokubalekile nawubhala incwadi yemsebenti. Kanti nje nobe ungabhali incwadi yemsebenti nawubhala nje kumcoka mfundzi bekuthi nawubhala ubhale isandla lesibonakalako. Lokumcoka lokubalekile nawubhala incwadi yemsebenti isandla lesibonakalako kumcoka mfundzi bekuthi nawubhala nje ikakhulu nawubhala incwadi yemsebenti ngoba phela uyadincengela. Kumcoka ukuthi emagama lo wabhalako tinhlavu tawo tonke tibonakale. Kungendeka kumbe ungumfundzi isandla sakho kasiso lesihle kakhulu kepha nje la kasikhulumi ngesandla lesihle kakhulu sikhuluma ngesandla lesibonakalako. Sisho ukuthini ke mfundzi nasithi bhala isandla lesibonakalako sisho ke ukuthi tinhlavu tonke temagama lo wabhalako akabonakali. A kube ngi-a, kube ngi-e, kube ngi angaciciyeli lo muntu nafundza incwadi yakho lesandla nje letinhlavu tivele nje tibonakale. Kumcoka lokho mfundzi. Lokunye lokumcoka nawubhala incwadi yemsebenti ngemagama lakhulumako. Emagama lakhulumako kumcoka kakhulu mfundzi ukuthi emagama tibitelo temagama lo wabhalako tikhulume. Ngoba phela nawubhala emagama la angakhulumi mfundzi nawubhala incwadi lamanye amagama alencwadi angakhulumi angafundzeki kahle ungahle kukonele lokho kuloyo mcashi wakho nobeke loyo mphathi locela kuye umsebenti. Sithi teke isandla lesibonakalako emagama lakhulumako kumcoka lokho. Lokunye lokumele ukuthi ungakulibali mfundzi kunginaka lokubalekile nawubhala incwadi yemsebenti kusebentisa timphawu letingito tekubhala. Timphawu letingito tekubhala lokunye lokumcoka noma ke lokubalekile nasibhala incwadi yemsebenti lokho kusebenzisa timphawu letingito tekubhala. Yini ke timphawu letingito tekubhala? Kwekucala nje ukuthi umusho wonke uqalisa ngafeleba ekugcineni kwemusho kunangci. Siyabasebenzisa bufeleba lapho kufanele khona. Siyathi phela mfundzi ukuthi bofeleba kuletinhlavu letinkulu temagama. Siyathi ukuthi emagama lesiwabhala ngabofeleba kusekuqaleni kwemisho nemagama lamcoka nobeke emabito ngco siwafaka bofeleba wona nemisho siyicala ngabofeleba. Khumbuleke mfundzi ukuthi ekugcineni kwemusho sifaka ngci. Nawubhala mfundzi sisebenzisa luphawu lolumcoka kakhulu nawubhala bofeleba. Ekuqaleni kwemusho kunafeleba ekugcineni kunangci. Emabito ngco siwafaka bofeleba nawo. Siyathi ke mfundzi sifundzisiwe ngetimphawu tekubhala. Lolunye luphawu lolumcoka kubhala ngci. Ekugcineni kwawo kubhala ngci. Ekugcineni kwawo wonke umusho mfundzi kuye kube khona ngci. Lolunye luphawu ngumbuti. Umbuti nangabe kukhona umusho lobutako ekugcineni kwawo sifaka umbuti. Bese sekuba khona nangabe ubhala umusho lomutse mfundzi utawujuba ekhatsi ukhiphe umoya bese uphindze uyachubeka nawo. Siye swehlukanise la ukhiphe la utawufike ukhiphe kancane khona umoya ngekuthi ufake luphawu khefana bese uchubeka nawo ke kepha la ugcina khona umuca kuyabiyela kube ngungci. Sithi ke mfundzi kubalekile ukuthi na ubhala isandla lesibonakalako ubhale emagama lakhulumako uphindze usebenzise timphawu letingito tekubhala.
Nawucela umsebenzi imfundzi ubhala, nawubhala incwadi yemsebenzi imfundzi, kanti nje nobe ngawe uyabhala nje, kumele ukuthi sibugweme budlabha. Nase ichamuka lencwadi seyihlikitiwe yakhanselwa kabi, ifika lencwadi seyingcolile, itamcasula lo muntu lombhalelako. Kumele ke ukuthi sikugweme, singabendi budlabha nasibhala incwadi yemsebenzi. Lokunye kwekuthi nasibhala imisho singabhali imfundzi imisho lemitse kakhulu. Imisho lemitse kakhulu. Ufuna sigweme mfundzi ukuthi nasibhala incwadi yemsebenzi sende imisho lemitse kakhulu, ngoba lemisho lemitse kakhulu ibe seseyenta inkulumo yethu ingasevakali kahle ukuthi siconze kuthini. Sithi ke sikhethe nje lamhla kwaba kubili imfundzi lekumele sikugweme nasibhala incwadi yemsebenzi. Sathi nasibhala incwadi yemsebenzi kufuneka ukuthi ube muhle umsebenzi wethu, sibiyekele budlabha. Umsebenzi wethu noma ngabe kwentekile sona sakhansela singahlikiti futhi incwadi yethu ingabi incwadi lengcolile. Kusho ukuthi ifuna sitigeze vele etandla nasitawubhala incwadi yemsebenzi ukuze singedwe ingcolisa phela, ngoba nangabe itawuchamuka le incwadi yakho lela ucela khona umsebenzi inebudlabha, kutakwenda kwekuthi labantu lobabhalele bavele nje bayibeke eceleni, ngoba diningi incwadi lebantu labafuna umsebenzi. Kwesibili sathi imisho yakho kufuna ukuthi kungabi imisho lemitse kakhulu. Imisho lemitse kakhulu ibe seseyiyayona lendzaba yakho iyenda ukuthi ingasevakali kahle. Yenda nje imisho lekahle lelingene letawukwenda ukuthi indzaba yakho ivakale kahle kuloyo loyifundzako. Lamhla ke mfundzi besibuka incwadi yemsebenzi. Sithiteke incwadi yemsebenzi incwadi ayifanani nencwadi yebungane, ngobe nasibhala incwadi yemsebenzi sisuke sibhalela baphathi. Incwadi yemsebenzi imfundzi sisuke sibhalela baphathi, ngaba umphathi esikolo, ngaba ngumphathi esitolo, ngaba ngumphathi ngaphana. Tonke leto incwadi leto sisuke sibhalela, siye sithi incwadi yemsebenzi. Sisuke sibhalela abaphathi ngekwehlukana kwabo, kuye ngekuthi loyo muntu loyo uphethe kuphi, ngaba ngumphathi isikolo, ngaba ngumphathi esitolo, ngaba ngumphathi ngaphana, kanjalo kanjalo. Ayifanani nencwadi yebungani yona. Sithiteke umehluko wekucala lokhona encwadini yemsebenzi kwekuthi incwadi yemsebenzi inemakheli lamabili. Kwekucala nje incwadi yemsebenzi inemakheli, emakheli ayo. Incwadi yemsebenzi imfundzi inemakheli lamabili. Lekucala likheli lakho wena lobhala lencwadi. Uthi ungalibhala kahle ucede likheli lakho, sithi tena ngabe lencwadi yakho iphumela ngaphandle kwelive, awukhohlwa uyambhala Swaziland kuze kuthi lencwadi yakho ingedulahleka. Itobonakala ukuthi ichamuka kaLavumisa Swaziland. Msasithi wenza umuca sobhala lusuku lobhale ngalo lencwadi. Ngiyabekisa nangabe uyibhalele incwadi kumhla ka 13 Kholwane 2015 ubhala ngeSiswati phela, ngoba sendalwimi lwesiswati uyabhala 13 Kholwane 2015. Bese wenza umuca ubuya ngasesandleni sakho senxele, ngasemgceni loniketwe wona. Sandleni sakho senxele sobhala likheli lalona lombhalelako. Nangabe ubhalela esikolweni, umphathi isikolo, likheli lakho na ungakabhali lendzawo lapho iyakhona lencwadi uye uthi mphathi sikolo. Nangabe ubhalela esitolo, awuveli ubhale igama lesitolo nje, ubhalela abaphathi. Sithi incwadi yemsebenzi isuke sibhalela baphathi, uye uthi mphathi sitolo. Nangabe ubhalela inkaphani, awuveli nje ubhale igama lenkaphani, kepha uye uthi mphathi ngaphani. Uyachubeka ke uthi nangabe kuse buy and serve uyasho ukuthi mphathi ngaphani buy and serve supermarket. Nangabe kusesikolweni uyasho mphathi sikolo Evelyn Baring Primary School. Kuye ngekuthi wena ubhalela kuphi. So ubhala ke mphathi sitolo o mphathi sikolo, ubhale likheli lakhe ucethe. Emva kwelikheli lakho lekucala mfundzi ngithite utawubhala likheli, wenze umuca ubhale lisuku
bese ngasesandleni sakho senxele ubhala likheli lalona lombhalelako. Nakhona awuveli ubhale igama lenkaphani, uye uthi mphathi ngaphani. Sewuyasho ke inkaphani nelikheli lalo uyacetha. Singeniso incwadi yakho soyayingenisa. Sathi ke esingenisweni awubi solukhuluma lokuningi ngoba phela sibhalela abaphathi labantu laba siyabahlonipha. Uvele nje uconze ngco ukuthi ucela ini, nabe ucela umfundzate uyasho ngicela umfundzate, nabe ucela umsebenzi udisho ukuthi ucela umsebenzi. Ngalamanye amagama mfundzi esingenisweni awuvuseli. Ngeke bese socela ukuthi unjani lapho ngoba phela lo muntu ukhumbule ukuthi awumati, uvele nje uconze ngco endzabeni yakho, ungenise indzaba yakho yekucela umsebenzi, ungamvuseli, ungabe futhi umtshela ukuthi nawe uyaphila. Ngoba lokuthi phela uyaphila siyabona ngoba soze wabhala nalencwadi, sivele nje siconze ngco endzabeni yethu siyingenise esingenisweni. Lokumcoka ukuthi isingeniso sakho ungasendi sibe sithe kakhulu ngoba phela sisaya emtimbeni wendzaba. Isingeniso sakho sibe kahle nje, ngaba imigcala emibili nobe lemithathu. Isingeniso sakho akafanele ukuthi sibe lesithe kakhulu ngoba phela sisayingenisa lendzaba setawuta emtimbeni lapho sitawulandza khona kabanti. Nase ungenisile-ke mfundzi sekulandzela umtimba wendzaba yakho nobeke umtimba ingcikithi. Umtimba wencwadi yakho ngilapho ulandza khona. Sithiteke usakhuluma-ke ngalo lwati lwakho nemakhono lonawo, kusho ukuthi kugcizelela impela ukuthi lo msebenzi uyawufuna. Awube sese uthi lo msebenzi uyawufuna ngobe wena ufuna imali. Cha, uvele nje usho ukuthi ungamane uthi lo msebenzi uyawudzinga, ubona ukuthi ungawenda kahle ngobe unelikhono lawo futhi wawufundzela. Asiyibeki embili imali nangabe sicela umsebenzi. Emva kwemtimba ke mfundzi sase sibuka siphetfo ke sesiyasonga besicela umsebenzi, sesidichazile sachaza nangalo msebenzi ukuthi siwati kangakanani, siphetha indzaba incwadi yethu. Ngekwe kuthi nje usho ukuthi ngajabula nangabe lo msebenzi ungawuthola nobeke ungajabula kakhulu nangabe isicelo sakho singemukeleka. Kwegcina lesikhulume ngako encwadzini sivaleliso, ubhala igama lakho nesibongo sakho. Sibese semfundzi sibuka letinye tintfo letimcoka letibalulekile nawubhala incwadi yemsebenzi. Sathi kumcoka kwekuthi nawubhala incwadi yemsebenzi ubhale isandla lesibonakalako, emagama onke lowabhalako abonakale, letinhlavu talamagama tibonakale. Kwesibili sabe sesithi emagama akakhulume mfundzi, ubhale Siswati lesingiso, sibitelo semagama akho akube ngilesikhulumako. Kwesithathu sase sithi usebenzise timpawu phela mfundzi letingito tekubhala. Siyati nje ukuthi umsho uqalisa ngafeleba ekugcineni ngungci. Emagama ebantfu emabito ngco siwabhala ngabofeleba. Naso uyibhalile-ke mfundzi incwadi yakho ubese sophindze futhi uhlala phasi utinika isikhathi uyayifundzisisa, ubuke ukuthi vele ubhale kahle yini, ubhale kona yini, ukusho konke yini labe kufanele ukuthi ukusho. Emva kaloko ke mfundzi singabe sesayithatha incwadi yethu siyayigoca kahle siyifaka envelopini siyiconza khona eposini. Kwalamhla mfundzi ngiloko lesikwendile, ungachubeka ke nawe ungete likhono lakho ngekuthi ubukete letinye tincwadi temsebenzi letikhona encwadini yakho yesikolwa utibhale. Kwalamuhla usale kahle, size sibonane ngalokulandzelako.